Yali ndo. Yebo bhuti kunjani? Hayi ngithi ngihlezi ngiphila nawe uyalwazi lelo daba. Manje awusho imali yami mfowethu unginika nini? Ngizoyihlanganisa bhuti imali yakho uzoyihlanganisa bhuti ngisazama ukuhlanganisa kodwa akuhlangana. Yey wena, selo wahlanganisa 3 months ago namanje usahlanganisa wenza bani kahle kahle isilimo? Ngizohlanganisa bhuti yabo nje ngizozama noma kuhlangana makuphela inyanga bhuti. Sizo mfowethu awungibambele la. Ndodo mfowethu. Angithi uyezwa lebhuku engikhuluma nalo manje la ukuthi alifuni nalo unginike imali. So lo muntu wanginika imali yami ukhona ke ngibenza bona ngezwe. Mangifa namhlanje bengicela lithulise umama wami abanye mina ngicela ukuthi bangithulise lingane zami nibatshele kuzodlula noma umama ekhale sebhuquza ngicela nimutshele kuzolunga sengidamukela abantu abami dodakazi usungakhali nkosana yami ngicela nazi ukuthi nina nisenhlizweni yami sale kahle emndeni wami ngesabi isililo sama yokhala azaphathwa isilokozane lodekhala ngentodana yakhe athi ngengane yami kodwa ngomntanami ubelithemba lami muntu wamekhala esethi funga kanti ngishiyelani sungishiya nobani funga ngicela ufunge funga polisani inhliziyo yasikhona kumuhlungu akukho kudlula ukufa thula mntana polisani inhliziyo yasikhona kumuhlungu akukho kudlula ukufa thula mntana Senifuna nje ukubamba umuntu oyedwa. Amshowa wadlala iSpringbok sabusuku lokufihla kwami khala ngabangani bami dadewethu ngisho ubhuti omncane khala ngisho ingane zami umuntu wami nezihlobo zami kodwa lezi zinothando lwami lapho ngoba igiyi isitha sami base wehla ibhokisi lami lapho mama ngasakhali usenyiphila uyacabanga phinde futhi aqale phansi lapho ekithi silile ngingasazi abanye bethi ngihambe kahle abanye bethi ngibukula induke bandla bawengane zami ngicela ubheka abantu abami ungabahlukanisi ubakhumbuza uthando lwami ngokudlula kwami yebo ngiyazidani lethu sisi cela uqinisele futhi ubekezele polisani inhliziyo yasikhona kumuhlungu akukho kudlula ukufa thula mntana polisani inhliziyo yasikhona kumuhlungu akukho kudlula ukufa